Kambasuze mwese mukomeje gukurikira Mr Jackson, izeye ko mumeze neza. Twe twarabuze ariko twagarutse muri aka kanya. Rero tugiye kubabwira amakuru uko byifashe hano hirya y'igihugu cy'u Rwanda, mbabwira i Burundi ndetse naho bita muri Congo. Ese byifashe bite? Hari abatugereye rero muri aka kanya, ndagira ngo none tugiye tubategura ibintu biri fresh cyane. Nizeye ko kandi subscribe, like and comment kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubona 5 kuri 5. Twe twarabuze ariko twagarutse. Reka rero muri aka kanya rero tumanze twumve umunyamakuru wacu witwa Scovia yatugereye aho bita muri Congo, atubwira uko byifashe. Turaza no mu kanya tuza kuvugisha uwo bita Sibo Rurema na Shuni, bose batubwire uko byifashe. Shuni ahereye hano i Burundi ku mupaka, ari n'undi uhereye hano muri Congo, araza kutubwira neza. Nizere yuko muramukurikira 5 kuri 5, kandi mukande subscribe, like and comment, dukurikirane ibiganiro 5 kuri 5. Ubwo rero ni ibintu byifashe neza cyane, ndagira ngo mwiyumvire ibyabo. Njyewe turaza kugarukana mu kanya. Tuvuge ko inyeshyamba z'umutwe wa 23 inyeshyamba na leta biri mu mujyi umwe. hanyuma hari situwasiyo uyu munsi M23 yakoranye ikiganiro n'abanyamakuru i Goma. Urunanga avuga yuko bafite gahunda y'uko bagomba kubohora umujyi wa Uvira, ndetse bigakorwa nk'uko bashaka umutekano ku baturage babikoze kuri Goma na Bukavu. Hanyuma anavuga yuko batazatera igihugu cy'u Burundi nk'uko Burundi bubivuga ko inyuma y'intambara bushobora kuzaterwa. Wowe situwasiyo ukurikije uko imeze, wabonye mu buryo yafashwe Bukavu, uyu munsi bari Uvira begeranye n'ikindi gihugu cyitwa Burundi. Urabona M23 iramutse igeze Uvira, situwasiyo imaze kuyishyira ku murongo, aho hakurya byaba bimeze gute ukurikije uko intambara zagiye zigenda? Icya mbere ni uko ubwo ingabo zimwe z'u Burundi ziri bucikanwe ku zambuka Kavimvira, ko bishobora kuba bitari bukunde. Ejo dukwiye kubona inkuru noneho yero igaragaza ko Kavimvira igenzurwa n'inyeshyamba. Haramutse hari ikiraro gicitse rero, cyangwa se inyeshyamba ziparitse mu kiraro utarambuka, umusirikare urahara wakoze ibintu bibiri: kwishyikiriza inyeshyamba akitwa ko atsinzwe, abarundi bakajya ku ruhande bakazategereza kuba ruje ikabacyura niba ari hashi, niba ari kuba rusinzi bicyura abasirikare batsinzwe. Hanyuma abasirikare ba leta bakajoyininga nk'uko bafasha abandi, cyangwa bashaka gutaha bagataha, sinzi uko babikora. Ariko hariho abarimo gukomeza bajya Karemi, bambukira bita Karundo. nabonye ari n'abakikiza Tanganyika rwose bagenda bumva akayaga, bagenda n'amaguru. ariko nureba kuvuga ngo urahunga waturutse Sange ukagera Uvira, ukabona birakomeye, ugakomeza ujya Karemi, uko byagenda kose abaturage baraza kurahirwa bagaruke. Abasirikare benshi bagiye mu bwato bwitwa Ogopa Mungu, batinya Imana, uba hariya mu kiyaga cya Tanganyika. Ogopa Mungu lakini bagiye, kuko ikigaragara ni uko Uvira niramuka igiye inyeshyamba 100% igahana Tabara yaza n'ubu ikaba ari icunga Kavimvira. Uribaza rero kuba ufite umuntu urimo kutumvikana, ukaba uzi ko abanzi bawe bari hafi aho, ukaba ushaka gukomeza kumugira umwanzi muturanye, barahindura. Icya kabiri, abanyapolitiki ni abantu bahinduka. Nk'aho tuvuganiye aha, umwe mu cyumweru gitaha ushobora kumva ivugo ya perezida w'u Burundi ukibaza niba ari we. Ari nayo mpamvu usanga abantu bamwe baba bavuga ngo bashyigikiye ubutegetsi. Wirinda gukoresha amagambo asa n'aya perezida, kuko we guhindura
ngira ngo rero nk'uko mwabyumvishe rero Scovia tugireyo ngira ngo nubwo amanetwork ari kugenda acika ariko ngira ngo mwamwumvishe hari byinshi yagiye avuga, hari byinshi yagiye atugezaho, kandi urumva yuko ko bitoroshye hano mu nkengero z'igihugu cyacu. Ubwo urumva rero nk'Uburundi, hagati y'Uburundi n'u Rwanda noneho bimeze nabi, ubwo urumva batangiye kuyishora intambara yo sinzi ukuntu biragenda. Ariko nk'uko bimeze rero hano muri Congo naho dufiteyo uwo bita Sibo Rurema Eric, nashonaza kutubwira, ariko usibye ko amanetwork nubwo ari kwanga turaza kureba ukuntu tubafatisha neza. Reka tuvugishe Sibo Rurema twumve ukuntu bimeze, katumuvugishe twumve ukuntu bimeze hano hirya Congo, twumve uburyo byifashe, nimba ari agaterera nzamba, nimba bimeze nabi, abashe kutubwira uburyo byifashe. Ni umunyamakuru mwiza udusesengurira amakuru meza, yatugereyeyo ubu ni ari neza, ubwo araza kutubwira ahantu ubu aherereye. Ubwo rero katumuhamagare twumve, katumushyira ku murongo twumve ukuntu bimeze. Wiriho neza Eric? Ndimo ndakumva Jackson. Shuni se we bimeze bite? Ndaho neza ndakomeye, ndashima Imana hano i Burundi. I Burundi? Sibewe Masewe yageze kunuza ku murongo nawe ariho? Ndimo ndakumva neza hano muri Congo, ndimo ndakumva. Okay, muri aka kanya rero reka tubahe ikaze muri studio za Mr Jackson. Murakoze cyane, turabashimiye kuba mutwakiye umurongo wa telefone. Rero mugiye kutubwira amakuru, teka duhere muri Congo nibura muri aka kanya rero hari amakuru menshi ari kuvurwayo, ndayango Eric atubwira uko byifashe muri aka kanya, ariko mukurikiwe n'abantu benshi cyane ku rubuga rwa Mr Jackson. Ndagira ngo mubabwire uko byifashe igiyo muri Congo. Ese byifashe bite Sibo? Nibyo, murakoze kuba mutubaje amakuru nk'ayo ngayo. Mu by'ukuri hano muri Congo ho ntabwo byoroshye habe na busa, kuko urabizi ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba yatereye ambanzamba. Mu by'ukuri rero hano muri Congo ubwo M23 ikaba ariho ihanganye n'ingabo za leta za Congo arizo FARDC. Nagira ngo mubizi ukuri ko ubu ngubu ingabo z'u Burundi zifatanyije za FARDC zirimo zangana na M23. Yego. Aho hari urusobe rw'amasasu, mu by'ukuri bakaba barimo bahunga bajya mu Burundi. Bari kujya mu Burundi? Ingabo zirimo zihunganiza u Burundi, kuko ndakeka zatangiye gutsindwa, kuko ubu ngubu tuvugana amasasu arimo yumvikana muri Congo ahagana Uvira. Biri kuvugwa yuko ko agace ka Buvira bagafashe gasatira umupaka wa Burundi. Nibyo koko, kuko ingabo za M23 zazengurutse Uvira. Yego. Ngibyo rero bikaba byatumye ingabo z'u Burundi zitangira guhunga. Ubu barimo burira ibimodoka byabo bataha. Ndetse ahubwo umuntu yakibaza ati ingabo za Congo zo biraza kugenda gute ko nazo zugarijwe na M23? Sibo? Yego ndakumva. Duherutse kumva yuko abo bita abarundi baherutse kumanura umunara wa M23 kugira ngo nyine babuze, urabizi ko umunara wabafashaga communication nyine guhamagarana ku byombo. Hari n'ikindi M23 yashakaga imodoka ya hari ikimodoka cyakoreshwaga nabo bita abarundi. Ese imodoka barakibonye bimeze bite, kuko nyine barakifashishaga kikabongamira M23? Undi icyo kimodoka cya Wazalendo cyajyaga gikora aho ngaho muri Congo. Cyari cyarabaye imbogamizi kuri M23, bityo rero urabona iyo urugamba rurimo tekinoloji burya biba bigoranye kugira ngo
ngira ngo rero nk'uko mwabyumvishe Sibo Rurema yatugereyo, ariko uwo bita Shunga ngo tubashe kumufata neza amanetwork ari kuba amanetwork, ariko nituze kubona umwanya turaza kumuvugisha neza. Ibi byose turaza kubibagezaho 5 kuri 5 mu byejo ejo ho biraba ari agateranzamba, byose turaza kubiba kuri 5 kuri 5. Nizeye ko kaza subscribe, like and comment, kandi Imana ikomeze ibarinde ku bantu mwese mwadukandiye subscribe, like and comment. Kunda cyane.